Yes, ndabasuhuje kandi imbaye ikaze ku Ibendera TV. Ibintu birafata intera umunsi ku munsi, ni ku ntambara ya M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igishya kirimo uyu munsi nuko uyu mutwe wa M23 umaze igihe warahabuye ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi kandi bikaba abyongeye cyangwa se byamaze kugenda bihangayikisha abaturage b'iki gihugu. Reka rero tugaruke ku by'uru rugamba ruhuje aba bombi, ni M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko umutwe wa M23 umaze igihe warahabuye ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ibi byose ugiye kubisobanukirwa neza. Reka ariko gato mbanze nkwibutse ikintu cy'ingirakamaro. Si byiza gupfusha umwanya ubusa, kuko umwanya ni amafaranga. Iyo upfusha umwanya ubusa rero uba usa n'uri gutagaguza amafaranga uyareba. Icyo gukora kiroroshye cyane: kora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, bityo ucungure umwanya wajyaga utakaza ushakisha izi nkuru tubagezaho, kuko zo ubwazo zizajya zihita zikwizanira utagombye kuzishakisha. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ikaze. Umutwe wa M23 umaze igihe kinini warahabuye ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Ibi rero bihangayikishije abaturage, bikaba bikubiye mu butumwa bwatanzwe n'umuryango utegamiye kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uvuga ko ukesha abaturage. Ukaba uyu muryango ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Uyu muryango rero usaba ingabo za FARDC na Wazalendo gukoresha imbaraga zose bafite bakarwanya M23, bityo bakayivana mu bice byinshi byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo uyu muryango uvuga ko uyu mutwe wabigezemo. N'ubutumwa uyu muryango watanze uvuga ko ari ubw'abaturage, aho ngo bavuga ko M23 ari mu bice byinshi byo muri teritwari ya Karehe, ndetse kandi ngo ikaba ishaka kugira ibindi bice ifata byo muri teritwari ya Uvira n'ahandi. Ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumwa bwa sosiyete sivile yo muri Kivu y'Amajyepfo bukomeza buvuga ko nk'ahitwa Numbi, Rumbishi na Aminova hamaze kugaragara abarwanyi benshi b'uyu mutwe wa M23. Ubu butumwa bw'abaturage kandi bukomeza buvuga ko ibi biri gutera ubwoba abaturiye teritwari ya Fizi, Uvira, Mwenga, Warungu, kandi ngo n'ahandi aba barwanyi bashobora kuhigarurira umunsi ku munsi. Bityo rero ngo biragaragaza ko intambara igeze mu marembo ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse ikaba ishobora gukomeza mu gihe FARDC baba ntacyo bakoze kuri uyu mutwe wa M23. Ubutumwa bugira buti: guverinoma yacu igomba gushyira imbere kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu, ikarwanya uwo ari we wese ushaka kukivogera. Inzego za leta zishinzwe umutekano zikwiye kuba maso no kumenya inzira umwanzi akoresha, kuko ngo ibi bita abaye byakomeza gutera inkeke. Ubutumwa bwa sosiyete sivile bunasaba abaturage kujya abaha mbere y'igihe amakuru inzego zishinzwe umutekano mu rwego rwo kugira ngo bifashe igisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Wazalendo kumenya uko babyitwaramo. Ubutumwa bunavuga kandi ko sosiyete sivile yamenye ko hari amakuru akunze gutangwa na Wazalendo yo guhabura abaturage. Muri ayo makuru ngo haravuga ko M23 yaba yarageze muri Fizi na Uvira. Sosiyete sivile ikaba ikangurira abaturage kujya bashishoza ku byo baba bagiye kuvuga. Ubu butumwa bugira buti: ntitwirengagiza ko hari ibinyoma bitangwa na Wazalendo bivuga ko M23 yaba yarageze muri Fizi na Uvira. Ibyo sibyo, abantu birinde kandi habe gushishoza ku byo tubwira abagenzi bacu. Ikindi nuko sosiyete sivile ivuga ko igihe kigeze ngo abaturage
barusheho gushyigikira igisirikare cy'igihugu cyabo kugira ngo kigire imbaraga zo guhangana n'umwanzi w'iki gihugu. Ibi ngo ntacyo ubuyobozi bw'uyu mutwe wa M23 burabivugaho, usibye ko uyu mutwe wa M23 umaze kugira ibice byo muri teritwari ya Karehe wigarurira, ukaba warabyambuye ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bice byinshi biherereye mu misozi yo muri teritwari ya Karehe, hakaba harimo kandi n'ibyo unagenzura biri mu nkengero ya centre ya Minova bihana imbibi na teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Amajyaruguru. Ku rundi ruhande turababwira ko ibiri kuvugwa ku ntambara ishyamiranyije imitwe y'inyeshyamba ibiri ya Mai Mai yo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nabyo byakomeje kugenda bizamura undi mwuka. Ni imirwano yatangiye kuvugwa mu minsi mike ishize gusa, ikaba ihanganyije impande za Mai Mai, ni ukuvuga uruhande rwa Bironze Bishambuke n'umutwe wa CNPSC uyobowe na Generali Hamuri Yakutumba. Nk'uko amakuru abivuga, uku guhangana kwabaye nyuma y'uko Generali Hamuri Yakutumba uvuka mu bwoko bw'Ababembe yari yaburiye Mai Mai Bironze Bishambuke kwivanaho burundu izina rya Bironze Bishambuke, maze ngo ku ruhande rwe nabo bagakoresha izina rya Wazalendo mu rwego rwo kubahiriza ijambo Perezida Felix Tshisekedi yavuze ubwo yiyamamarizaga manda ya kabiri, ngo ibi byari byavuzweho. Aya makuru akomeza avuga ko ku ruhande rwa Mai Mai Bironze Bishambuke biyobowe na Koloneli Ngoma Nzito we uvuka mu bwoko bw'Abapfurero, ngo ntibigeze baha agaciro icyifuzo cya General Hamuri Yakutumba. Byanasobanuwe ko urwego njyanama rugize Bironze Bishambuke nyuma y'uko Hamuri Yakutumba yari amaze kugeza icyifuzo cye ku buyobozi bwa Bironze Bishambuke cyo kuvanaho burundu iryo zina, rwasabye Koloneli Ngoma Nzito umuyobozi mukuru w'izi nyeshyamba gusubiza General Hamuri Yakutumba, bakamusubirisha ibitotsi, ndetse kandi banasaba Ngoma Nzito ko agomba kwereka Yakutumba ko bamusuzuguye, undi nawe yabikoze uko yabisabwe n'uru rwego njyanama rwe. Iyi nkuru ivuga ko nyuma y'uko General Hamuri Yakutumba ahawe ibyo bisubizo, nawe yahise asobanura ko Bironze Bishambuke igomba guhatirwa kuvanaho iryo zina, habaye gukoresha imbaraga byanze bikunze. Icyakurikiyeho rero ni intambara, ubwo nibwo abarwanyi bayobowe na General Hamuri Yakutumba bahise bagaba igitero ku birindiro bya Bironze Bishambuke birahitwa mu Kabanju mu majyepfo ashyira burengerazuba bwa komine ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Ibi birindiro byaje no gutwikwa nyuma y'uko Bironze Bishambuke yari imaze gukizwa n'amaguru, imaze kubangira amaguru ingata. Gusa Koloneli Ngoma Nzito umuyobozi mukuru wa Bironze Bishambuke yategetse abarwanyi be barahitwa Agasiro, Rugomero, Rugezi ko baza akongera gukubita inshuro abarwanyi ba Yakutumba nabo barahunga. Iyi mirwano yaje gukomeza amaze General Hamuri Yakutumba nawe ategeka abarwanyi be barahitwa Abengwa batabara ababo, ari nabwo baje kongera kurasa Bironze Bishambuke igahunga amasigamana. Kuri ubu rero amakuru avuga ko Mai Mai y'impande zombi iri kuva mu bice bitandukanye ikerekeza muri iyi mirwano. Byavuzwe kandi ko bamwe bari kuva Imirimba, abo ku ruhande rwa Bironze Bishambuke, mu gihe abo ku ruhande rwa Yakutumba bari kuva Kicura, Mutambara n'ahandi. Kugeza ubu impande zombi zikomeje kurebana y'ingwe, nubwo kuri uyu munsi nta havuzwe imirwano.
tubibutsa ko iyi mirwano yo gusubiranamo kwa Mayimayi y'ababembe n'abapfurero yabaye nyuma y'uko Yakutumba yaravuye mu mirwano yo guhashya umutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi, nawo uramaze kwigira akaraha kagiye muri ibi bice byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano ya asize uyu mutwe wa Red Tabara uhunze muri ibi bice uhungira mu bice byo mu Mibunda. Reka rero iby'iyi intambara n'aba bose tubisubikira ahangaha, tubibutsa ko inkuru ku Ibendera TV ari akagaruka. Turabashimiye cyane mwe mwese mubana natwe, tubibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Nitwa na Cretin Hirushwa, ndabashimiye cyane, mugire amahoro.